Pa ja bih prije svega nahvalio svoj kolegu na desnoj strani što ima 11-11. Čestitke Marta. Dobro, ok, produkt ekipe, nažalost nismo uspjeli sa većom razlikom pobijediti, možda to prvo poluvrijeme je bilo malo lošije, a dobro, šta je tu je, dali smo sve od sebe, čestitam dečkima. Da, teško sad poslije utakmice, nadali smo se da će biti na kraju više. Bilo je jako teško prvo polovrijeme, mislili smo da ćemo već otvoriti na početku malo veću razliku, da bude mogućnost još veća za četvrtfinale, ali sad ovako teško. Točno, mislim da prije utakmice smo dogovorili da ćemo ganjati tu razliku. Nažalost nismo bili pravi na početku, mislim cijelo prvo polovrijeme defensivno razvlačili su nas, dobivali ste duele 1-1 i primili smo 16 golova. Mislim da je to jedini razlog zašto na kraju nije bila još veća razlika. Drugo polovrijeme je bilo fenomenalno, dečkima svaka čast i da, završena je ova priča. Nije čudno, napadački je bilo dobro, to je bio nekakav plan, a jednostavno se nismo uspjeli obrambeno nametnuti, primili smo 5-6 golova previše, htjeli smo nekakvih 7-8 razlike na poluvremenu ostvariti da bi onda mogli ići loviti tu veliku razliku, što nije ni malo lako, ni psihološki, ni s psihičke strane, ni s fizičke strane, tako da evo, nemam šta zamjeriti dečkima, borili smo se do kraja, davali su stvarno sve od sebe, ali ima i Bahrein svojih kvaliteta, bili su friški, igrali su jako 1-1 i nismo uspjeli dobro braniti se prvo poluvreme.